Uh, watukufu mabweni na mamweni, waangalizi watukufu, salamu alaikum. Siku ya leo tarehe 12 ya mwezi wa Août mwaka 2021, karibisa wadhamana wa logistique harma ioniko rajara da Anzwani bwana Anfardin Anas. Bwana Fardin, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba wakubali ujer hadisi na wawe elirazi mifumo ini rai kabilivani wa Komor bali rongo wanzwani wasikia wasienshi nyambo nyingi za husuka mtsohole kavu harima ionikor mtsohole magazin kazna mtsohole ishashiha taitonge samba marania wangia mtaharuku mana mtsohole kavu hali wakatunu onikor mwajeje mtsohole yavavu au kawasi Andani mabwana majournalisti sibushile ya marhaba hauka demane ni sanyesa mbawanyu mkudunge ni tsankando ye akiba ya insini na babo zintongorde zuhalo zostongesa kakilava mana alowa hanu ajua arengizi kwa mana zahe tapsija wa ijirifai mana ailomba wa wantu mwenze walomba wao wa kumdunga pa zapa babo andani simbo shilani marhaba abo mwakiento ngoyo matsaha makurubisha usoni mwatu wasi onikor zimediazani ile mtsahe mjue zekwelu zilo harma lisuala leo handani bandana bumbo shilani marhaba sinhimidi Allahu jalla jalaluhu abo arba nguvuza mwili na tawfiki taleo tabanu rajaja paranavani babo haungia harma li suala la hanyu lini ni kumwambia mbazu speculation zilomba non fondé zilo mwenze maraya baanduiza maraya de mana tisirongwa mbade maraya pia baanduiza maraya nenkurongwa mbade washashi walo nezintongozo labda wakufikiria ntongozo zangina be hawakatunu ni kuraswire wanzuani amba hununzuani kawasi tambu yansohole itambu yansohole itejwe parohana mba magrossiste kawasina quantité tsile très suffisant mba wastoke harmo izmagazeza hao mba wanyu mwahenda mkuyo na mbatile ya agogo be insohole ukanzwani yo yanzwani sans problème. La preuve en est que ibojano yo ruhusu nsohole ilawe tabani lereni mwahipuezi mashini zanyu mwende harimwe magaza ya tu ya shikoni mtsoparamba wa makamio davavo takribani ya renga nsohole ilawe sadaka nsohole hii kungia makilia do alidzwayo yo kesina mabalede denode deni makilia watu wa nsohole onikor de walidzwayo babo wana magaza za zangina za babo hamuta swaro mabwana majournalist nsani mraswire mba ha zianzi mazora iswahe daula mheshimiwa al-Imam Hazali Othman wamojana umudiru jimla we onikor monsieur Mirwade Abdou zo anzima wazirenga mba aita suku kabtsojwa bakamba haruma maswaya komori ke punuri ya msohole babo nsimambia ni wozuzi murono koma sfetili mbanzwani jeri jeledze mbaike harma problemu ya nsohole nasiri bashi nsohole ribel hemwali de mane kamba mwali kabu komori kabu basinsi mwambia ni bagozuzi tibele nsohole mwali plus de 450 tonnes nsohole zuzeli habkasa mwali ha na mu imagine mbakolu sahi nsohole yako kamba nzwani wala zenanza nerirenge nsohole pia ribele habkasa mwali zotikwe na babon ku profite monvani ni rassure maraya ya nzwani mbana wa kemakin be insohole ya babo bani stock de sécurité ya turlona yo toujours la insohole yo rangumwa dutunu bani atampaka repare na imi septembre na babo moni babo ni kuuza na mbie maraya mbana bani ni kuinda bato d'ici le 21 de ce mois. Aujourd'hui c'est le 12, le 21 de ce mois, sina bato inibingiao plus de 170 TC.
plus de 170 conteneurs zansohole zingi ya uhakasa zingi ya unzwane bani. Namle timwambia mabawana ma journalisti mba insohole nlo nayo ununzwane nsolo mwezi unutanipare ni September. Babo mwone bani bomanzisal su alalo ni kwa shia nambie maraya mba ya kemaki demana partout dans l'ensemble y'inzwane watso virao watso paransohole wale na babo mwone bani niku profite tsena ni hashirishe wanzani watu wananyatu maklia wanununsohole na wasi mba arisikia speculation zizingao mba bani kama ibe nsohole irende nkasa ipanda rahakara para ziprovuzo de mara rahakara kazawaru asulia makioni hatu wala matsoni hatu beba bo kutahadharisha maklia ribuzera mbina maraya mbaraya ato para mtumba akumliza gunlanso hole ha plus de 7000 francs a été 7001 francs tout basira tsomia na kutafadhali arigidi muhimu para mtu huo msimfanya nchini manale razini uhakikifu kama nsohole isiuzwa 7250 na 7000 ujuma wao hene ikawa ntu mwa para mswafanya nchini na tuhambia bana ma journalisti i prevu sikienera nambia umoja wa uba na journalisti umjua utumba magazin fulani tsende tsinunue nsoholeyo ujuma 7000 za unga babo zone bekusina mbia tumba de mana mona mbia tuna mo saka kusina mbia omuntu au kusina mbia magaza au client ilomba de amlizano nsoholeyo babo c'est-à-dire mba zo zile nzire ngoma barani tumba zo mambo ya mbao manziani babo kumone bana ni kuprofite na mbia maklia mbata hupara banka wasinsohole ya hea wala wasikara walizansohole ujuma zistamani rizilizao kawa nsohole tsohe ya heao yo onikorda lazimane aihete na onikora mwehedza yo atsohedza a partir ya daula na babo maraya mtu jijwayo kabla yo ntongoyo be wakatunramba kawasinsohole ya uzo raya wawe deni grossiste wono nuno ensohole how grossiste o grossiste ana furso ahulidze nsohole de 6400 à 6325 jusqu'à 6750 pas plus. Wawe demi grossiste aujourd'hui au détail au kumlidza hagunla sohole ha 7000 francs babo u détail ole ando uzo kilo de alidza ora ya wa kilo a kilo ya 300 dinga sae 300 francs beke skamba wawe grossiste déjà au kumlidza demi grossiste insohole handinka sae à 300 francs le kilo parce que si u kokui uza ha 7500 le lieu de mes grossistes vont déjà comme les ayo ha njinka sahe ha faida ya 300 francs babor 6000 na unahanizana mbayewe umuntu asije arenanka sahe ajajidhulumu abo ajarungwamba au dhulumiwa na onikor au dhulumiwa ne service de prix de mana yo service de prix de alasmani ashangirezo ndongozo be wasiwasi onikori ne kufanya utunduzi de mana wazi hukuma isumi jiri o client o sein de onikor babo ayinde ne hukuma za service de prix ne mahakama isomrenda no kasahe istompara babo sina shaka mba wasula wa harme staradudu zini ni kumbia maraya de mana wasuto kamba serikali kurudhulumu au shirika fulani likurudhulumu bewa himbilomba nambia u client au grossiste ahulidzenso hole heta maniyo wila gwao ukjo kama wamini kuria de mana tista hambu arnan kasahe andumu babo narke wanfu wasihuwere hana na husediana ritole na duwe insini de mana kalewi daula ikwenda mbio mba maraya yake haruma maisha mema wamfueli wararu wachoko hasara ya insi alali hakika na rambiane skweli nene kamba wantu wajua wakwatitsa wakusu problemu be na mrambiu de mana ko o journaliste jona mbimba magaza x tianu ilidza au imlidza mshe wangu au imlidza mangu au ilidza manzanu wangu tuanu hagula sole hakadir kama zabaki uzuti za nasir sami mba waona rimpara basi wanadamu pia watuelewa mba kwelu
aparwana na hukuma za mstahaki sombrena ntasahe zito somwendelea urambia vani amba mslinda kontoneri van le 21 soleni ya hija isijade nzwani tu au ini ya masomara c'est-à-dire mba iyonu ambioyo c'est-à-dire mba markabu ikuja dans l'ensemble be inin kuhambia hununzwani ni kuinda plus de 170 conteneurs ce uniquement à Anjouan. Babo ngasja wana yao quantité mwali wana yao quantité na babo nguzenu hambia haumra swireni mba wasi par mois à Anjouan wasu consomme 1931 tonnes rahirenga 1931 tonnes harma mwezi là, par jour à Anjouan, on consomme 64 tonnes par jour. Nous vous avons in soholene ordonné, ou onikore ordonné, il vous aura bojana, te lere ni mahenda mtu paromerikula wa shikoni magari ya zingao, il dépasse plus de 300 tonnes. Zanchuholi. Yo reordonne, yo tsete kama derlo nayo, yo di reordonne udzo. Harenga, bana journaliste, 300 tonnes, mathalan, ou divisé par 64, yo combien? Na minindo matina de sécurité, i stock de sécurité am. Sina yo magaza, kayadiha, ni buzenu mwambi mba d'ici le 21, i markabu ho wenza hero balangamina, i jornan kasahe, isoka bandari kalima la mwiso sijua mbane nsohole deshaola muhimu shirumilo na wanadamtani wakati wa uwatiwa ntarukunu urambia zovani urhakikishiazo hamwiso usiambia ntini wantu ikambane de wala we nsohole au watu lidzo nsohole maana shamba walio mijia uju ambakasi ntinu na wanyu harma mabavu ya nsohole bi wakati mwingi wasu yenshi ukambane mabavu nhoho nsohole yo udziwa tofauti rahana mijia ntini usambia ntini wa Komori usambia ntini wa Nzwani we kamba wonti pia waservu dishererazi lereni mwambiormani handani ni kuelewa bwana journalist mba inchongoyo ya hukamba pale wa thamani yangina hunumtsambu wa thamani yangina haunyambomboro intongoyo ina wakatibani harima izi deux dernières semestres zinzagravani intongoyo ridzi te Armenia yoibiri yode iroli rabu espoir de livraison harima is extrémité de l'ensemble yeshisiwa shanzwani imana yako kamba transport na irenga de mutsamudu anyumakele ikuchongesa insohole ni déjà 7500 à 8000 francs intongo yo zomengo mwezi juhudi zora iswahe dolo no directeur général tawabuwa zipoint de livraison zo leo dans l'ensemble mfalo mtsamdu na walo nyambamru na walo sima na walo domoni na walo jimlime insohole kuliwa athamani nzima lemana harmo watu wa momo pia awayin soholeyo na wasikarazia ho alimenter zipoint de livraison zo et pour le bien-être yonjini kasahe ya ho citoyen babo orkwambia mba wakemakini na mhumbia mbu anunua plus de 1 tonne en sohole au moins de 1 tonne anda ititsao akojanlia malabda utoka pénurie ajare megidzo la hahi la ujelia kuke pénurie c'est des rôles mbaratsomba na fasi mba audience uleyo aliya arnan kasahe arenza be hamrasure na toenso uleya audience uleya haita mani normal ile aparece mpesa zahe auze mpesa za ndasa zima sanduku au meki au banki azibelehe de mana bientôt yetso muleya harmoni semaine insohole toujours imre de kasahe imole mbaweka sipara de mana hun onikore nezihansima ze daula nezihansima za umudir jimla wal dagolini arsomba mwezi Mungu mbaka kutojwa wakatambu ya nsohole harma maswa ya Komori si uvoshile maraba wa kubado jo hakikishi umakinishi wa Komori umakinishi wa Nzwani na sasa la shohla shema kamgo avenze sohole ntraf manarsikia mba moda de directeur karame maneti hale nsohole tuje parangiwa hunu ile wantu wajua wane wangezi wantu hazi na zazi sikenjema marhaba nyingi asantu.